Gavana wa kaunti ya Taita Taveta Granton Samboja ni oritie muigi wa kaunti yo wiyumiragie kwa wigi kwariria tabarira cia uthii wa nambere iria mekwenda ciikirirwo ni thirikari yake. Akiaria hindi ya mucemanio na Aikari itura ria Sagenyi, Samboja neugite muigi gwikuruhania na tabarira cia kaunti ni gukugacirithia uramati wa kigina kia muigi. Nataka niwaombe kwa unyenyekevu sana. Kuvuka Pwani tutakuwa na mikutano ya CIDP. Mikutano ya CIDP ni ija mwavangwa mche muhore mwavakunda miradi iyao. Oho Samboja neugite kaunti yo ni igite keheri-ini kimajika kia besha iri ikuhuthirwo ni arugamirirĩa wodi guthundura tabarira cia kugacirithia miturire ya Aikari icigo ciao. Katika supplementary budget ambayo tulipitisha jana, nimeweka milioni 19,500 kwa kila wadi ya kufanya maendeleo ya watu wetu katika wadi zote za Taita Taveta. Samboja uria umagaritio ni arugamirirĩa kaunti yo ni arahinyiririe kuga gutire tabarira meguthingata tiga iria kwendekithio ni muingi. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Njoroge wa Kimani.